بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إمها لبت عزت ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आदि बरकत रमदान मोगे रेत का दोस्तंग अहिया को दिरोंगो तुम कुली मिगे दे दीनी दरुस्त होगा मियदु सिरादु कुरविया तफात मौदूअ का तिबेफुलना मालूमात को लेगिनस्ते वेने दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन के दो फसेह कुरवा तिबेफुलना अलगुन बुना अच्छे विष्णु मुगे हे तौफीगो मिंवर कुरवुं लबत इज्जत रबेफुलने दुनिया मतीगा अलगुन में मी उलमुमदा उलुं आखिरुगा गोस्मी निमेनी क़ियामत दुआ हिसाबा अलगुन में मी दतुरु कुरामुंदा दतुरु कुरुं आखिरुगा गोस्मी निमिगम मिदनी महशर दुआ दुनिया मतीगा इंसान अक बेनु गोतकं उलंवी रंगलु मग इख्तियार कुरामी हुन रंगलु मग इख्तियार कुरामी गोस मग इख्तियार कोगें उलेमी एमग इख्तियार कोगें उलंवी आखिरुगा उरिहा में विस दतुरु कुरामुम मिदनी क़ियामत दुआ ए दुआ होगा दुनिया मतीगा कुरिकंत तका सजा देवेने कमेकस क़ियामत दुआ के वाहका कीरत कुरानुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करवा फबे ए दुआ होगे बिरुवेरी कमा नामा कमा अदिवस ए दुआ होगा हिंगाने बोडेति कंत तके के वाहका कीरत कुरानुगा बयान करवा फे एहंवीमा मे क़ियामत दुस अलगुमेन्ना कारिबमुं अन्नकम बयान को देवु मट्टका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगुमेन्ना वनी कंत तके बयान को देवाफा मे क़ियामत दुस अलगुमेन्ना कायमुम के कुरीगा दुनिया मतीगा हिंगाने कंत तके के वाहक वनी बयान को देवाफा अलामत तके इशारा तके वनी बयान को देवाफा मिगोतुं क़ियामत कायमुम कुरीगा दुनिया मतीगा वाने कंत तके के वाहक एक तेरेगे मेमनिगंदे कुदी कंत तके के वाहक माने कि क़ियामत वुम के कुरीगा कुदी अलामत तके हिंगाने कुदी कंत तके हिंगाने अधिहम मेया कुगा क़ियामत कायमुम के कुरीगा वर बोडति कंत तके हिंगाने एक अलगुन में मिकियनी बोडति अलामत तके फालवाने क़ियामत कायमुम के कुरीगा एम्मे मशहूर हदीस गा अलगुन में नेंगी गेंदनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फवे क़ियामत कायमुम के कुरीगा हिंगाने मशहूर बोडो दिहा कंत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के बयान कुरवा फवे एकले फान हदीस कुरवा फनी फला فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف كم يكس مي حديث بس فلغا رسول صلى الله عليه وسلم بيان كرفاني قيامة قائم بمك كوريغ هنغاني بود ديها كمي الديها كنتن هنغوم فهوغي قيامة قائم واني ايك تريك همينيك مدني هلنغ فراتون إرويروما අදි දුංගඩ ෆාළුවමා අදි බිමු දාබ්බ නිකුතුමා අදි යඋජූජ් වමඋජූජ් බාගාගේ මීහුන් නිකුතුමා ඛුරූජ් ඊසා ඉබ්නු මරියම් ඊසාගේ ෆාන් ෆාළු නොත ෆාබා වඩාගතුමා අදි දජ්ජාල් නිකුතුමා අදි දුනියේගේ තින්තනකුම් බින්ගඬු ගඹාගෙන් දියුමා අදි යමනු කරාගේ ආදනුන් නිකුන්න අලිෆාංගඬේ මීස්තකුන් එත්තනක ජමා කුරමුන් දාන එහෙන්වීම මේ දිහ කන්ත ෆාළුවම ෆහුගේ क़ියාමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා කායිම් කුරවානි मैं अलगुन में नंग आमुगत गेवे हदीस मी दिहा कंत होगे वाहक आदे मी हदीस गवार द्वेफा नुआ कंत तवस अदि बवे क़ियामत कायमुम के कुरीगा दिहिंगाने कंत तहगे वाहक एक तेरेगा अलगुन मी वगुत ए मिंवर कुम बलाना एक देखमक वाहक देके तो एक तेरेंग एकमकी अलगुन में न दुनियमती के फेन्नंग ए बहुरी मक्का का काबतुल्लाह गेफुलु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगुमन बयान को दिवा फनी क़ियामत कायम वुम के कुरीगा गेफुलु मुगुरा लेवेने हलाकु कोल्लेवेने खराब कोल्लेवेने क़ियामत कायम वुम के कुरीगा गेफुलु मुगुरा लेवेने गेफुला की मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाहं अळुकं कुरुमट्टका लव्वा फवा गेकोळु එහෙන්වීම अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी मी गेकोळु हिमाय कुरव्वा रक्कातिर कुरव्वा नमवस आखिरुगा मी अंगवनी क़ियामत गामुम के कुरीगा मी गेफुलु मुगुरा लेवेने गेफुलु हलाको कोल्लेवेने अलगुन मिहारो हितंग अन्न सवालकी एतनकी वर सिक्युरिटी स्वरुगद तने एतम मुगुरालानी कोम बयकु बावे मैक्कलांगे अदाब फणुवा फतोय नूनी इंसानु के तेरे बयकु मेदुवर कुरव्वा फतोय हदीसुं अलगुमेन्न फेन्न गोतुगा
hama aadaage nikameti insana ko asa gefulu muguralani suwala ki koba hayye ekkala makka ga miti security ta koba hayye erumi muslimun ta koba hayye hama emihe ko asa mugurala aguna tireni hayye bal hattagi egefulu salama kurumattaka algon men nukurana to evs masakkate kommekas algon me balalama tarikha gefulu muguraluma bayku miga kurin ato a mihunna ekan kamyab vito algon men fennane sur amma fatuga Allah subhanahu wa ta'ala ibake be bayan kurawwafa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil kammekas tarikh balar algomen fenigem midani gefulu muguralu mattaka bayako aka e habush karage bayako e mihunge veriyekam mihuri abraha beenum vi eenage rashuga eena qaim kufawa killa kam mistakun alukan kurum namma wes mistakun kaabatullah gefulan hajjuman wat alukan kurum addatirima meena hitan undagu wejje meena beenum vi egeful halaku kollan egeful mugurada meena kanta kuri gota ki meena ki eru barugada biya bodu lashkarge veriye habushkarage veriye kam mihuri abraha kommekas abraha ennaki nasarain eruga makka ge mulamundiya mushrikun naki wes kafarun ehendiru me deba mihunna ki ves mihama em millatik gabe ko kafirun me deba mihunna ki dename ki kamu gaves kommekas abraha ves eenage azma hivvara akuga lashkara akuga miyong ai makka ga min gefulu muguraduma eruge bahunnama emme biya bodu lashkara akuga emme baru hatiyara akuga ena miyai eenage lashkaruge behimenigen de biya bodu ettake e ettaka hangurama kurevene evvesichenne eraku duniyega එහෙන් වීම ඒ එත්ත කියමන් කොග්ගෙන් ඒ එත්තන් ඒනාගේ ලෂ්කරුගේ ජමා කොග්ගෙන් මියන් අයි ගිෆුල් හලාකු කොල්ලුමට්ටක විස්නා වඩා ගන්නවා ඒ බියබොඩ ලෂ්කරු ගේ කිබෙන් ගිෆුල් සලාම කුරවුමට්ටක අල්ලාහ් තාලා ෆොනු විවි ඒ එවර බොඩ බිය ලෂ්කරේ නු කොල් ලෂ්කරතෝ ෆොනු විවි ආදාගේ කුදි දූනිතකේ අබාබිල්ලේ කියුණු කුදි දූනිතකෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිෆොනු වනි එක්කල බිය බොඩ ලෂ්කරු හලාකු කරවමට්ටක එහෙන් වීම අල්ගුණ මේ එගිගෙන් දනි අදි කිතම්මේ බිය බොඩ ලෂ්කරෙන් එක්කම ගවියස් කිතම්මේ බාරෙන් එමීහෙකන් ඒ බයක ලිබිෆ වියස් මාකලාගේ ඉස්නෆුලා ලාගෙන් නූනි එවස් කමෙන් නොවණක එහෙන් වීම අනුන්තෝ බිය බොඩ ලෂ්කරිගේ මච්ච කුදි දූනිතකෙන් මිෆොනු වනි e duunitam menani coaching hifanto e duunitam mi annani emi ecchehiga tumbuga men kudi hila koltaken ecchehiga tumbuga laage mi annani asa ecche kantam mi kurago taki ekkala hila mi tumbuga mi wa hila koltam mi wattalani e ettakuge maccan wata elashkurtoge maccan kommekas elashkurtan halaku wegen elashkurta furagas difa nuwata elashkurta baliwegen midiyei එහෙන් වීම බිය බොඩු ලෂ්කරෙක්ගේ මච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිෆොනු වෙවි කුදි දූනිතක මෑකලාංගේ කුලදුම් වන්ත කොම්මකමකවස් එහෙන් වීම ලොබති ඉස්සතර බේෆොල්නේ අල්ගොම්මන තාරීඛුම් මේ එංගිගෙන් දියයි මෑකලාංගේ මේ මෑකුරවා අලුකන් කුරුම මිලවා ෆවා ගෙකොළු හලාකු කුරුම බයකු ආකන් අදි එමිහුන්ගේ කිබෑන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිගෙකොළු හිමාය කුරවා රකාතර කුරවිකන් නමවස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් බස්ෆුලුන් අල්ගුමන්නගේ බෙන්ගිගෙන් දේ කොම ගොතෙවියස් qiyaam qaim vumge kuriga gefulu halaku kuraweenika mugurale weenikam එහෙන් වීම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි අන් නබී හුරයිරා රදියල්ලාහු අනින් නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كعبة خراب قراني كعبة هلاك قراني كعبة مغرالاني دكشمتي كمينا وفاوا حبش كراغ ميهكه دكشمتي كمينا وفاوا ایک معنی کی ہکی අනරූප වෙෆාවා හබුෂ් කරාගේ මීහක වන්නානේ ඒන ආස කඅබා ખરાબ කුරානේ කඅබා හලාකු කොල්ලානේ ලොබත් ඉස්සතර බේෆල්නේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ හදීස් බස්ෆලෝ අල්ගමන්න මි අංගා දෙනි අන්නානකන් ආදාගේ නිකමති හබුෂ් කරාගේ නිකමති මීහක
dekashimati kamina fawa dikashimati hima fawa aadaage insana kwannane kan ena asa mi gekolu kharab qur'an kan gekolu halaku kollane kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumenna bi bayan ko devani mi hadis gaane baga wayaslubuha huliyaha wa yujarriduha min kiswatiha ek mane ki adi ena gefulu ga huri gahanata feri gefulu ge feran kolu e gefulu eka heri qur'ane komekas argumenna mi engigem midani fahu zamanan asa ka'batullah gefulu ga hunnane ka khazana takke agu kurave echetaken hunnane kan echhita viskihenen mi hadani ekkala kamina wefawa nikametu wefawa habush karage miye kwas gefulu mi halaku korani aku ga ekkala gefulu terege miwa khazana ta ferigenegen midani gefulu ge urakolwes nettigen midani ehvima mi algomenna mi egen midani gefula meduga ihanetiko kanta kurevenekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam algomenna itura mi bayan ko devani ekkala mi habush kara mi anna mihage sifata bayan kurawani falaka anni anzuru ilayhi usayli'a ufaydi'a yadribu 'alayha bimishatihi aw mi'walayhi komme kas mi hadis basu rasul sallallahu alaihi wasallam ekkale habush karan anna mihage sifa koddemum mi hadis kurawani timankale gafanan emiha ku fenna fade rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurawani ka sahabi bekolna mi kiya devani qiyamatu ge hingane kantattahuge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani timankale gafanan emiha ku fenna fade enage nikkuri tale mane ki enage boluga istattennate enage mi boluga nikkurin tala kan faaluweye nota bolun tala kan faaluweye gunantakun aabu efawa miheke eki tafatu gunawantahuga aabu ekolevigen wa miheke enage fakira enna nota koradin e gefulu talamunda manzaru timan rasul sallallahu alaihi wasallam sifa wa fade ehvima lobet rasul sallallahu alaihi wasallam hanguduga matin wahi baawalawwa timankale gafana mi guruwan baawalawwe buni me qabul koggen algon mi qur'an mi kiyawani edu fulum mi vidaluwani timankale gafana fenna pade gefulu muguralan gefulu halaku kolluman annane habush karage miheko emihe kwas gefulu halaku qur'ane emihe ge sifa mi bayan kurawani emihe ki nikkuri tala nikkurin tala kam faaluwe warabbodan adihama emihaage gunawantan aabuwe faave ena libfawa fakirana koradinna mitaketin gekolo halaku kuramunda manzaru timan kalege faana fenna fade rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikabes ehen hadis pas fadege mi hadis kurawani yubay'u li rajulin bayna ar-rukni wal maqam rukun fula me makka ga me haram fulga me inna me rukun fula maqam fula ibrahim fan maqam mi inna rukum fula maqam fulu mi demeduga firhenaka bay'atu hifeweneye walan yastahilla hadha albayta illa ahlu fa id istahalluhu fala tasal an halakati alarab maneki mi gefuluga ahluerin fiyawa ehem bayaku mi gefulu hurumen nukandaneye fa eba mihun gefuluge hurume kanda fi hindu arabin halak wediuma medu suwalu nukurashe maneki gefulga hurumen arabin kadani eyakuge ibamihun halaku wegin dane den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ka fahu bag me bayan ko devani thumma tadhharu alhabasha fayukharribunahu kharaban la ya'muru ba'dahu abada wa humul ladhina yastakhrijuna kanza maneki den habush karam mihun faalu wedane fay emihun gefulu kharab kurinun e gefulu duwahakos den imara nukurevene eha warak gefulu halaku qur'ane e gefuluge khazana ta neregen dani vesemihunne mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumenna bayan ko devwa fawa aguhur hadis bas fulaki mi qiyamatuge bodati alamat taka behegotum lobate izzatter befulnen argumenga me sekondien war bodan e baswa lufede duniyamatige erugo kobato e mistakun mi gefulu himaye kurim vesal gon dennenu fadan mi gefulu himaye kurmattaka baykunu tibeneto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulun alma nege gatuga qiyamatuge mi bodati alamat faalum feshuma akuga hama faharaku alamaten hem mihen ras la fama feturge danakam algum negin dani den algum men ilmeringe bas fulta ko algum engunu gotuga mi yawjuj mawjuj baagage mi hum faalum fahuga den isa alaihi salamas duniye faaba wada gannawaan
algumennan mi ilmoringe basfolta ko nge gotuga Isa alayhi salam dune faba wada gotuma kives me qiyamatuge bodati alamat hoge tettere hemene kame ehwima Isa alayhi salam duniye faba wada gotuma fahuga kan e gefulu mugura levene sababaki Isa alayhi salam duniye faba wada gotuma fahuga hajjuge matuweri alukon ada qur'ane kama algumennan ebe engigende ehwima mi kantam mi gefulu muguralumge kantan hingamun dani Isa tartiba balanam yaujuj maujuj baagaage mihun faaluma fahuga adi Isa alayhi salam mi duniya macca faba wada gatuma fahuga adi Isa alayhi salam hajjuge matiweri alukan ada kuruma fahuga lebate izzater befulne algon qabul konje hagita ki mi kanta duniya matiga hinganeka mi rasul sallallahu alayhi wasallam ge hadis bas fuluga asfawa tedu hagigatekam kommekas ilmeri bekalum vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an go wahi kurwa fa ebawe awalam yaraw anna ja'alna haraman amina mane ki makka ga mi ka'batullah gefulu makkalange aman tangi gotuga nulawwa hayye ehem viru aman tangi gotuga me gefulu lawwa fa eruga den kihenen hayye miha ko assa mi gefulu halaku Qur'ane ek jawabuga ilmeri vidalwani mi duniya matiga mihinga emme fahuge alamatten hingaru duniya matiga tibeni emme duban dudafa mihune er duniya matiga bayku namaden nukurane bayku roden nuhifane ehem wima ma kalange irade nukuravane e kalange gekolu mi bimmatiga hunnaka ehem wima duniyega eruga tibi mihun hisabavur nubakam diyeima e gefulu rakka kuraka nannane bayku e gefulu himaya kuraka nannane bayku ehem wima mi ilmeri befulunge basfolta ko alman egigem midani akhir emme fahu zaman tahuga duniyege ulemundani emme nuban ulefa mi hunkan eru duniya matiga nulene kan hewamal takon ule mi hunne zakat de mi hunne nulene kan rodeifa mi hunne nulene kan hajjwa mi hunne nulene kan qur'an kiwa mi hunne nulene kan mi algon menna mi befulunge basfolta ko me egigem dani kommekas algon demme mi bayan ko dini ammugote algon menna mi qiyamatuge bodati alamat fa mi qiyamatuge bodati alamat ge gotuga ammuko algumena nive alamatin eyi ka'batullah gefulu hala kuravum den algon mi balalani qiyam qaimum ge kuriga hama bodati alamat ge terega rasul sallallahu alaihi wasallam algumena bayan ko difa fa in alamatin eyi e alamatu ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani egwada nan pada bain alamaten eba faala kuravum gatun duniyage hori kantatten eba duniyage udon eba ufullava anebba faharu alamat faala kuravum gatun e uduganwat matigawa kantatten eba bimmacha fonuwwa eni mebba far bain alamacha maccan ufullavani anebba alamacha tiriya fonuwwani kommekas mi faharuge mi alamata be gutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت مي حديث بس في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني إريكم كيريت قرآن وفل بيني إريكم نوتريغندكم كيريت قرآن وفل بيني إيغا إفس إتش باكي نون نان فدغوتكشه මානේකි අල්ගොන් මෙන් හතිම්ත බල අරුගා මුස්සෆ් තවුග එව්වෙසෙච්ච නෝන්නානේ e bahi mussafek gavies adi mi hegge hitek gavies nuwana hen muli qur'an ekkon ufulle vene labati izzater befulne rasul sallallahu alaihi wasallam macca kirit qur'an baawale vuni ekalege faanu e baawale vecce mistakunnan uganna deve den ekalege faanu avaharavi den efoga den wadanne vi sahabi be kalun abubakar ge faanu men umar ge faanu men mibebe kalun kantam mikure vi gotaki guruwan effotek ge sifaga jama kom meliuvi eyi me qur'an rakater kurevu mattaka ahindir degotaka qur'an rakater kurefave eyi kirit qur'an ge mehen fotek ge sifaga levi genna adi mistakunge hittakuga me qur'an rakater kurefave bawe ehmima mi degota kirit qur'an rakater kurefawa tive mi hadis bas filga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani mussafek gavies adi mistakun kure mi hegge hitugaves e qur'an ge evvesech nuwane den ufede suwalaki e qur'an meher metalgunge phone mihen phone maccen mihen ufule fadan hama mi qur'an ha maccen mihen aragen hen danitoy
mikihene wa kametto rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis bas fulun arguma nangigen dane fahu zamanuga mi ilmu ufulle vene kama e hadisum wes algorna mi engigen dani ilmu hama mehen hurefa maccen aragen dani nunkan ilmu ufulle ve gotaki ilmu waringe maru hippawankan ilmu warinkan mi di mi istakunna for koddani ehem wima miistakunge ilmeri miistakunge ajalu hippewima ekkala deen daani hatta haves fanduwam daani ehem wima ehin hadisun algumen enge gotuga ilmus ma kalange ufullawa fahu zamanuga e ilmu ufullawa gotaki ilmu weringe maru hippawage ehem wima mi qur'an ves Allah subhanahu wa ta'ala foin e onna gotam maccan ufullawaniyennu ega badalga miistakunge hitakun e qur'an nangawani adihama eakuga fottakuga eliyefawa qur'an ves miistakun balala iruga e fotuga evvesecce liyefa onnati nufennanen an hudhayfa ibn al-yaman قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ريغندم بأيغ الله سبحانه وتعالى القرآن أفل لواني إيغن إم آية من ورس ميستكونج أمتي غنواني كم يكس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدالواني أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء حديث كرفانين تباميهم مكير القرآن كيفهم جنا كراشه مي قرآن فهو زمان وقنوت فهم فل بينه دم ميستكم مسوال كرفني كهنا توي مي قرآن وفل بينه مي قرآن ميستكو جهتو جبسببه دين عبد الله بن مسعود مبدالوني ريغاندوم بايغا الله سبحانه وتعالى مكيرت قرآن وفل بانه ميستكو نكمتي فقير تكي نكمتي وجن با بايغا غوتغي ايرم وجن داني එහෙන් වීම අබ්බා බින් මස්ඌද්ගේ මේ බස් ෆොලුම් වෙස් අල්ගමන්න එංගිගෙන් මිදනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛියාමතුගේ එම්මෙ බොඩති ආලාමත උක්තරේගේ මෙහෙමනිගෙන් දා කන්ත කුර්ආන් උෆුල්ලවෙගෙන් දානිකම් අල්-ඉමාම් ඉබ්නු තයිමියා රහ්මහුල්ලාහ් මේ විදාලවනි ෆහු zamanuga කීරිත කුර්ආනුන්නා අදි මීස්තකුන්ගේ හිතකුම් වෙස් මේ කීරිත කුර්ආන් උෆුලිගෙන් දානිකම් ඒ සාබිත් කමෙක්කම් අබ්බා බින් මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හුගේ කිබාන් أرجونا وارد فهم عن بس فلكي لا ينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم تباميهم كبان مي قرآن ننجبينه دينكم ميكس إبيكالونا مسوال كربني مي قرآن وفل ويني كهنتوي تمام منجي هيتوغا ميواني دسكوفاي فتوغا ميواني ليفيجنة دين إبيكالو مي بيان كود دفاني فتوغا ليفاوا إتشي بس وفليجن دانه أدي ميستوغا هيتوغا وقرآن بس الله سبحانه وتعالى هيتكون ننجوانه دينكم ميكس علم ربيكالو مبيدالواني مي قرآن وفلهم بس مهنغني هم إم فهوج علامات تكوجي تريجاي كورين ألقون مي بيان كوري مي كعبة الله جفول هلاك كورم بس مهنغني إم فهوج علامات تكوجي تريجا إهم بما مي علامات تكامل دعواك دكم علم ربيكالو مبيدالواني دنيا متيجة إكانتت تنهنجار قتبيني إم نبانو دفامي هنّي رودين نهفاني زكاة نديني نماد نكراني قرآن نكيواني مي قرآن كيواني بايكو مي قرآن دسكراني بايكو نتبيني إهم بما مان الله إرادة نكرفاني إفاد نبابا إجتريج مي كعبة الله جفل هرمكان إفاد نبابا إجتريج مان الله إرادة نكرفاني مكيرة القرآن فمكان إهم بما مكعبة الله جفولوس الله تعالى من نذكر رباني أدي كيرة قرآن بس أرجون منا فنفا وفتكا أدي أرجون من جهتكم بس مقرآن بي نذكر رباني لبت إزت ربيفلني أرجون من كيبان مقرآن وفلهم كوريكا أرجون من جنا قرآن كيوم بي كعبة الله جفولو أرجون من كدوما تنجلهم كوريكا تناوس كورن هوري ميهون تناوس كون هوري فراتكم حجوم كمسكن أبها فشام بي عمراهم كمسكن أبها فشام بي لبت إزت ربيفلني مي علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم مي بيان كدبني أرجون من قيام الدوه كبيرور كم بيان كدبو متكا مي بيان بديه دي علامة فالو ما كوجا هما يقينهم بس مي زمانوجا إفدا كمن هنگان ما أرجون من بيرون هلاكوانه أرجون من مثالك مي باروجا دعومكم
gaumakun misalaka kaabatullah gefula me rocket wattala fe bunafi algun men birugannane e kiwe allah ge azab atu edana kamattaka ei maakalange gekolan efada bodo gellume dinima den visna wada gannawa ekkala fahu zamanuga mi kantatta vegen daaruga mi insanunge halatu ema allah subhanahu wa taala algon men efada baigge gotuga nulavwato algon men dua kuram ve adi algon men balam vi mifada qiyam vumge kuriga mihinga bodeti alaamattaka kudi alaamaattakun ibral libigane algon men naki qiyamad doge mi birweri kama tayyarwa baigge gotuga veto algon men masake kuram ve labati izzetre be fonne qiyamad doge hingane kantattaka med algon men farwa tirwan ve qiyamad doge kamyab libeni dunya matiga heurangalu gotuga ule fimihaka duniyege kitamme kudanama seva malekko fimiheko ekan dannane duniya matiga kitamme kudanamawes nubaka mekko fimiyeko ekam maakalange dena udigen waane emme du'a ke allah subhanahu wa taala argumenna mi ive darastakun ibran hasil kura begge gotu allah subhanahu wa taala lebun du'a ke allah subhanahu wa taala argumen emmen mahshar kurave duwahu fase halui gotegga mahshar kurave begge gotu allah subhanahu wa taala lebun du'a ke allah subhanahu wa taala argumen emmen naki umraga mativeri alukan ada kuruma fasnu jehe hajjuge mativeri alukan ada kuruma fasnu jehe begge gotu lebun du'a ke allah subhanahu wa taala argumen emmen naki kirit qur'an kiyawahiwa kirit qur'anan amal kura begge gotu allah subhanahu wa taala lebun du'a ke allah subhanahu wa taala argumen emmen barakati ramadan moge mifa rodaya re alukama demves algon men kura hewa maltan allah subhanahu wa taala qabul kurabun dua ke allah subhanahu wa taala algon emmen ikhlas terka member kurabun dua ke allah subhanahu wa taala algon emmen dimati ka sabitum hu tawfiq udebun dua ke allah subhanahu wa taala algon emmen islam din de ke lobewa adi edinan amal kura bayge gotu allah subhanahu wa taala lebun urabe fulna bisra bada shukriya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh